Niduturimi batuzanezerwa tubona ibyo twabibye ababiba bari tuzabona umusaruro wabyo niduturimi batuzanezerwa tubona ibyo twabibye ababiba barira tuzabona umusaruro wabyo niduturimi batuzanezerwa tubona ibyo ababiba barira tuzabona umusaruro wabyo niduturimi batuzanezerwa tubona ibyo ababiba tuzabona umusaruro wabyo niduturimi batuzanezerwa tubona ibyo yewe wa musozi muremure ubona bakariye imbere ya Zerubabeli yewe wa musozi muremure ubona bakariye imbere ya Zerubabeli Amen. Shango mukunga tu. Haleluya. Mungu mwenye kweli nakuamini sana maneno yako milele yata maneno yako yote Baba milele ai maneno yako yote milele ai maneno yako yote nitakatishida tairia nitausa nategemea kwako ahadi Baba nategemea kwako nategemea haleluya nategemea Bwana na katika uchungu naweka roho
Unifundisha kuita jina naona tumaini, nategemea naona tumaini ninavyomba kweli najua wazi yaliyomema kwangu, katika shida zake, katika shida wanichukua wanichukua mimi, wanichukua mimi, wanichukua mimi, wanichukua mimi.
Mwami Yesu umutima uzuyemo ishimwe shima Yesu shima imbaza Mwami Yesu umutima uzuyemo ishimwe Mwijuru shima Yesu shima imbazwa Mwami Yesu umutima uzuyemo ishimwe Mwijuru shima Yesu shima imbazwa umutima nawe umutima uzuyemo shima Yesu shima imbazwa Mwami Yesu umutima nawe umutima uzuyemo ishimwe Mwijuru shima imbaza Mwami Yesu umutima uzuyemo ishimwe Mwijuru shima Yesu shima imbaza Mwami Yesu umutima uzuyemo
gusoma cyanditswe dusanga muri Matayo 13 na 11. Matayo 13:11. Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'ico yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani iki, nuko iyo barebye batitegereza, n'iyo bumvise batumva, kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo, kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko umutima w'ubwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Amen. Imana ishimwe. Imana amayobera rwose kabisa, amayobera. Kugira ngo ubone umuntu ubyumva, sinzi aho ibyo bintu biba bivuye. Gutegeraho birashoboka, ariko kumva byo byananiye iyi si mubona. Aziya yaridadaje, Buraya, Amerika n'ahandi baridadaza. Tegeraho biroroshe cyane, tegeraho no kubangira, guhengeka umusayi umuntu agategera, cyo birumvikana. Ariko kumva byaranze kabisa. Muntu yamara umunsi arimo ashaka umuntu wumva iby'Imana, yabona umwe nawe n'Imana ibigize neza ngo imwereke uwo muntu. Ab'Imana baza bumva iby'Imana, abatari ab'Imana ntibo kumva iby'Imana. Nta muntu wese utuzuye umwuka wera w'Imana wakumva iby'Imana, byabaho. Kandi nabwo kubona abuzuye umwuka wera nabwo nanone ni ikibazo kitoroshe,
kigoye cyane. Yesu yaravuze ngo ntibishoboka ko abisi bohabwa umwuka wera w'Imana. Yesu yaraje mu isi amara imyaka 30 irenga, aravuga, araruha, arataha, abantu bategereye ariko batumvise, araruha, aragenda, kugeza nanone ntibirakunda. Nakanya gatoya ntitubatindira. Yesu namayobera n'ubufindo, n'ubufindo. Yesu n'ubufindo. Yesu namayobera pe. Yayobeye abagabo b'imyaka 80, ayobera b'imyaka 70, ayobera abagabo b'imvuza, ayobera abadoktere, abanyabwenge baridadaza baramuyoberwa Yesu. Kandi bamuyobewe biriranwe, amaze kubagaburira nta soko avuyemo kurema, arabananira, barayoberwa uwo ari we, barahebura. Bakajiriya bakabazanya batese, uriya mwana ninde, uriya ninde? Umutuma abantu baje kumubaza, abantu bakaza bakamubwira ngo badutumye ngo tukubaze ngo urinde Yesu. Barafata barahebura burundu. Bwana sifiwe. Yesu, ariko Yesu, ntabwo turi butinda akanya gatoya tukaba turarangije. Barashaka, barahebura. Ejo mu gitondo bazinduka babazi bagiye bayoberwa ahandi, ngo bamwe bikira mu bwato, abandi banyura ku nkombe, barazenguruka bamusanga ahantu, baramwitegereza, uyu ninde? Barahebura burundu, barahebura kugeza nanone. Yesu arabayobera. Ari ijambo gitondo muvuga butumwa yarikozeho, yavuze ngo nta muntu womenya Imana, ntawamenya Umwana kiretse uwose ashatse kumumenyesha. Yesu ngo yitegereza abigishwa, ngo arabaza, abantu baza bagira ngo ndinde, turetse abo, mwebwe niba rubanda rwarumye bagafata bagahebura, mwebwe muzamugira ngo ndinde. Bwana sifiwe. Petero ngo asubije Yesu aramubwira ngo ntabwo ari wowe ubimenya, ibyo si iby'iwanyu, si ibyo kuri primaire, ibyo ntiwabikuye iwanyu, si inyama n'amaraso biguhishura. Baza akantu gatoya, niba Yesu yarayobeye ababonye avuka, abakuranye nawe biriranywe bakararana, agakiza ikirema bahari, akagobotora indimi z'ibirage, agafungura amatwi akumva, agacira hasi agatoba, agasiga mu gahanga gusa,
amaso akaremwa, akazura bapfuye bareba n'amaso, ariko biranga baramuyoberwa Yesu. Niba bo barananiwe, mutekereza mute twebwe mu kwizera biki gihe bizatunanira bingana gute? Niba baramunaniwe bareba n'amaso, mundu bazinduka bakoraho, bizananira bite abiki gihe batigeze bamubona? Hari umuririmbyi nimba ari uwo muri Tanzania niba ari Kenya, namubonye ucyo ku matelefone gusa, yicaye nko muri salon nk'umudamu n'abana nka batatu iruhande, araririmba aravuga ngo watu wengi wanahubiri, ngo wanaimba wanahubiri habari za Yesu, ngo lakini hawamjui huyu Yesu ni nani. Ntibazi ngo uyu Yesu ninde, ntibazi ngo uyu Yesu ninde. Bwoko bw'Imana, musaba Imana ibayishurire Yesu. Nta bundi bukene buriho kiretse ukena Yesu gusa. Nta bundi bukene buhari, nta kindi abantu babuze Yesu. Uyu Yesu abamumenye, abamwemeye, n'abanyamugisha ukomeye cyane, n'abanyamahirwe arengeye kumva, arengeye kwemera. Minota nk'ingahe dusenge? Abayuda bari bafite Bibiliya kugeza muri Malaki, ukuyemo isezerano risha. Mika arahanura, aravuga ngo nawe Betlehemu Efrata, nguri mutoya, ariko muri wewe nimo hazakomoka umwami. Iri jambo bari barizi n'abana bose, iri jambo ryo muri Mika bari bararyize, ikizazi kigapfa kiritegereje, urunganwe rukabyiruka bakarimenya, bakaruha bagahenanguka, bibwira ngo nawe Betlehemu muri wowe nimo hazakomoka, nimwe azavukira. Ngo bukeye Sara hano uravuga ngo dore umwana azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu. Iri jambo bararirepeta, birakunda, rija mu mitsi, rija mu maraso, rija mu bwenge no mu bwonko. Bararimenya kuko tuziki, bararimenya, bararisogongera, barimira bunguri, ririnjira, ririteneka, riricara, bararyemeza, barafunga. Umwana azasama. Israeli numwe ubaho utaruzi ko umwari azasama. Bwana sifiwe.
turi kumwe ba tugiye kurangiza kugira ngo tubatere ishaka ryo gusenga ngo Imana bayishurire Yesu. Ubarangize Mariya aratwita bakigitangaza umwana w'umukobwa aratwite guti ngo araruharahunga aja mu gihugu cy'urukika ngo aja kwa Elizabeth kwa Zekariya abariya tura arahunga. Mwumve namwe umwarasama inda bareba ntibamenye ibibaye. Kumenya ibibaye biranga. Biblia yavuze Bwana sifiwe. Yesu amaze guca imigani ngo yababwirizaga kenshi mu migani ngo bategere ntibumve barebe ntibabone. Ngo byavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo ubu bwoko ngo buzoreba ntibuzobona, amatwi yabo azotegera ntazumva, imitima yabo ngo yabaye ibinure ibakahebwe. Bwoko butumva umwari ngo asame inda tibaruha bamenya ibyaba. Ngo buke Mariya aja ku rusanzima aji Betlehemu, ngo agere Betlehemu indira mufata arabya. Igihugu habura umuntu umenya amakuru uyumwe beze si cyubahiro ba Bwana sifiwe. Yesu ndaza yiyanda, Yesu ndaza yandukira si korera, Yesu si malaria, Yesu si diabete, Yesu si macinya. Haleluya. Biblia inavuga Bwana sifiwe ngo nkunda bankunda abanshaka n'umwete nibo bazambona. Tugira ubwanya bazahanura ngo ububyuke buzoba ngo aracyabubyuke bene burya bw'umuriro, abantu bakama birega ngo Imana yarahanuye ngo azaba ububyuke. Ninde wabwiye ku ububyuke ni corona. Umuntu azaryama yiyorose urye n'akazi rimwe kugeza akazi rimwe ngo barahanuye ububyuke. Iyi matore yaruhika ikaba mu muvuri igahombana, warangiza ngo barahanuye ngo ububyuke. Tusoma Bibiliya rwararangiye. Haleluya. Amaso asoma Bibiliya yarahumye ngo amaso y'ubu bwoko yabaye ibihuri barangiza ngo baravuze ngo ububyuke buzoza. Inyoma cyambaye gusa. Ububyuke ngahe bugire none. Buge urabwanze se wowe none wabwanze. Urabwanze se. Urabwanze wanze kubyuka. Ngahe gabyuka. Bwana sifiwe. Turi kumwe namwe. Haleluya. Iyo umuntu anebwe akava mu by'Imana, imukajya mutekereza ngo kumuzamureba ni kw'Imana iki. Imana si kandi iby'Imana si nibinda y'amaso atazabona, aya maboko atazakoraho, nibinda y'amaguru atazageraho, nibyo by'Imana. Iyo umuntu anebwe akava mu by'Imana, ijambo riravuga
ngo azahambirwa n'abadayimoni barindwi bamurusha imbaraga barindwi imisore y'abazimu abadayimoni haleluya abadayimoni abazimu apane black ngo bakamuhambira ngo bakamunyuza ibusamo ngo bakamujana mu mucamo ngo bakamusangisha Humenayo na Alexandria agasanga Ananiya na Safira ngo bagaterera mu kazu ngo bagakingira kandi yagerayo akagumana ya migozi zango icyo gihe umuntu azatekereza ibihe yabagamo niba ari byinshi muzamubona dupfa nabisi nuko twasigaranye icyo batakaye niba ari kitabanga banga kubona umuntu wasigaranye imbaraga bagiraga banga kubona umuntu wasigaranye icyo batakaje Yesu we haleluya nicyo gituma birivuga Bwana sifiwe ngo komeza icyo wahawe ngo atagiruza kwa kikamba ryawe shika sana ulicho navyo shika sana ulicho navyo shika sana ulicho navyo shika sana ulicho navyo ababene wacu b'abanyamasengesho bose bananirwa gukizwa ngo baje Siyoni baba b'Imana bandi bakigira ikindi kidafata urugendo ntabwo ari blaga urusu urugendo rw'iblaga urusu urugendo rwa haleluya nuruge bavandi nurugendo nuru mbarahirira Imana nurugendo n'urugendo intwarane zigishamo imbaraga nakayira kimpatanwe gato cyane Bwana sifiwe Paulo yatataka aragongera kakurya kw'igihonzi bateye ikijabo mu rubavu Paulo yagongereye kabiri haleluya ngo yigeze guhagarara ari mu mbaraga z'Imana ngo bucye birangara remererwa cyane aravuga ngo yo ngo niduzankiza uyu mubiri we muzangira ngo nkora ibyiza ibi bikirunda nzogira gutawe zazunguruka Furugiya Kapadokiya zapo ndimilepo ariko biranze Mana ninduzankiza uyu mubiri Mana yanjye Yesu Bwana sifiwe ese turi kumwe namwe Yesu namayobera haleluya amayobera ubufindo bw'Imana mwari ngo asaminda abayuda baravuga bati suyu uwo dutegereje uwo twizeye uwo dutekereza ntabwo ari uyu ngo avukire i Betelehemu harakarimbo kaza kantangaza umuririmbyi yaravuze ngo rya joro ryatowe rubanda rujyana Mariya na Yosefu basa ngo bareraka ngo habonetse abamarayika bamenyesha Yosefu sicyubahiro ya oh haleluya ngo haboneka abamarayika ngo bamenyesheje babungeri icyabonetse mu isi haleluya babwiye igitangaza kiraba isi ntiyabimenye bavandi ukwisi nta makuru ifite ya Yesu isi iri mu tubare
iyi si iri mu marimbi y'abapfuye, iyi si iri mu busambanyi, iyi si iri mu tunyanga, iri mu binyoma. Nta makuru yuko Yesu yaje, nta makuru ifite, nta makuru ya Yesu, nta makuru ya Yesu bafite habana, nta makuru bafite, nta makuru bafite. Bayakure ngo bamenyesheje bahungire. Haleluya! Maze ngo humvikane itsinda rinini cyane, korari ngo iririmbira hariya, hari itorero rizonyura rigiye ibwami ku Mana. Mbiraza y'abamarayika bararirimba we, fanfaru we, ngo baramuherekeza umuremyi w'isi yose ni wari uhindutse mutoya. Haleluya! Maze ngo babanka baririmba hari, ngo bavuguruza itangazo rya kera bari baravuze ngo ole wa inchi na bahari, ishano mu isi no mu nyanja, ngo kuko umurezi wa bene data bamanukiye, ngo azi ko afite igihe gitoya, ngo arakora ibishoboka byose. Haleluya! Noneho ikora iherekeje urwo ruhinja. Bwana sifi, ngo iraza ngo igere mu isanzure. Bari bayinyagahushe ko kwika hano. Bwana sifi, bari bayihagaritse bati ntimwike hano, hari igitaramo mu kanya mugaruke nimuherekeze uruhinja. Ngo baririmbira hariya hejuru, itangaza kiraba. Ngo baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibikima, no mu isi amahoro mubugire gute. Haleluya! Icyubahiro kibe ikimana ya, no mu isi amahoro uyishimira. Niki tuvuga bavande, isi nta makuru ya Yesu ifite, ntayo pipi pi, nta makuru ya Yesu pipi. Kamwamenye umwazi ebangere nangwa dago tuiji. Paste, uza makuru ya Yesu wari wayamenye ntayo. Haleluya! Amakuru ya Yesu, amakuru ya Yesu. Yesu avukira mu muvure in Ibetlehem, ngo ibyanditswe byari bisohoye. Basubira mu byanditswe baravuga bati yego Biblia iravuga ngo ni muri Bethlehem ni masofu, ariko suyu wa Maria na Yosefu no. Biblia iravuga ngo muzobona ishano mwandyarya, ngo mwirirwa murondora mu byanditswe aha mu mateka, ngo mwibwira ko muzobona ubuginga, ngo mwaze kuza handi. Abantu birirwa muri za teoloji bivuza n'uduterete ngo bazokura mu bugingo. Ubugingo nje buri magata, ubugingo buri muri Yesu mwana w'Imana, ubugingo. Bwana sifi, ese turi kumwe namwe? Bwana sifi. Haleluya! Biblia iravuga ngo yari mu isi ngo kandi ni wayiremye, ngo yaje mu bye, ngo beti bamwemeye, ngo bamwemeye bose, ngo bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi. Niki Yesu yaduhaye? Yaduhaye ifaranga. Ifaranga si impano y'Imana, n'ukuri kw'Imana. Amerika si impano y'Imana. Ibi byose yindavanga n'ibinyamubiri biza binezeza abanyamubiri. Kamere zinezezwa n'ibisa na kamere, iby'Imana bikanezezwa n'iby'Imana. Haleluya! Nicyo gituma Bwana sifiwe, mu mirimo Yesu yakoze n'ishimwe ry'abakristo bakijijwe. Ngiki icyo bazabashimira Imana. Nta makuru yifunayo, haba na za diabete abazifite se baraguye. Nta makuru yandi. Shimwe ni ryonyine gusa ngo jewe nari imbata mpumudendeje, jewe nari impumyi Yesu agira gute, jewe nari intumbi maze agira gute. Haleluya! Ngo nimwumve amahoro Yesu yampaye we, nimwumve amahoro Yesu yampaye we, nimwumve amahoro umwami yampaye, nimwumve amahoro umwami yampaye. Nango inzoga zitabaho, nango inzoga ubwenge burashira. Ndaruha mbura imyenda yo kwambara mera nk'ikimere, ndaruha ngira urwoya ahantu hose, ngira ibikomeri amaguru yose, mera urwoya rutukura, ndasara ndibura ndatomboka, kaza ndyama izuba ryava kaja munsi y'igiti kinga ikimere kaza ngira gute. Ariko umunsi ubugingo bwanje buhura na Yesu. Haleluya! Yesu
yagize ibikomere ntiyapfuye uruziga rutukura Yesu yakuye Primus aha iribagirana abona umwanya aricara Bwana sifiwe ya Bibiliya iravuga ngo yaratwimuye ngo idukura mu butware bw'umwijima ngo iratuzana Bibiliya iravuga ngo ni indogobe y'inyamaboko ngo yari yarayitamishijwe umugongo no kwikorera imitwaro ngo yatibutse mu ruhongore aho nari ni mu kanyanga maze ngo iratwimura ngo itunyurana mu isanzure turi mu kirere twaza tugenda turimba ngo Yesu niwe muco wanje ngo amurikira inzira yemeye intege nke zanjye Yesu ya myenda yose yagize gutayanguza amaraso ye yanteguriye gakondo mu bwami bwo mwijuru ibi bintu bya Yesu twebwe tuba dusengerwa ku pasiteri twama dutumira abashiki bacu n'abakwe n'abaramu bacu b'abapagani ngo dufite umunsi mukuru nuko batabaza icyo bagiyemo ngo afite umunsi mukuru nuko utamenya icyo bagiyemo nicyo tuzashika bakaburamo akazi abantu bose bizanye Imana itabazi bagezemo babura icyo bakora ni nka vetera bageze mu kibuga azabura kabumbu Weza si chubahiro. Hallelujah! Bwana sifiwe. Yesu, kubona umugore wamenye Yesu. Kubona umugabo umwe wamenye Yesu. Ejo twabigezeho. Kwisabato Paulo na Sila ngo bajana n'ikirongo cy'abantu. Ibihumbagiza ririri. Ngo hari umukobwa wuzuye daimoni witwa Rode ngo yamaze iruhande rw'umuhanda igice cya mbere cya kabiri komva ririri ngo aravuga ngo ngaba abantu b'Imana ngaba kandi si benshi ni babiri yewe mukobwa we abantu b'Imana ni babiri guheririya kuririya safari kera abadamu bagambara ibitambaro bya safari guheririya ukamukonkoboka muri abagabo bose Ngeziri abantu b'Imana ni bangahe ni babiri kandi muzi cyaza kibaha barahirira Imana ni satani yazi bahana n'abadayimoni baza bahana babwira ibituza twigira ukuri kw'Imana isumba byose abadayimoni baratuza yo Mugormo yavuze ko abagabo bazabantangasa abagabo ako Rwanda rugira amanyama mu gatwe uwo mugabo yazasizora hari abatariko ibintu twarayemo nawe none karama ariko nari umuyoni kuri ko abagabo bari mu jewe nafuye imbaraga zashize uko nakendere none wacu we karasizora hari imbere ya Ondi mazango zalali bangasuka soka sinema. Hallelujah! Ariko Yesu ni mwiza we. Yesaza kujana be abakure muri isi azazurufu tuje kubana nawe mw'ijuru. Hosiana Wino mwana wa Dawidi. Yes. Ya. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bantu b'Imana. Yesu aravuka. Bibiliya ibivuga bayifite. Baritegereza baravuga ngo oya uyu siwe neza ariko siwe. Ngo Herode apanga kwica abantu. Bwana sifiwe. Yosefu na Mariya bahunga n'umwana w'umujana mu Giputa. Ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Hoseya bisohora ngo Imana wanikarukawe barambira ngo baruhisha na se na nyina bagiyega mu Giputa bati ibyo bakoze byo nivyo Bibiliya yarivuga ariko dukomeze dutegereze Mesiya zose uyu siwe
uyosiwe none murashaka ndewe biravuga ngo igihe kireze ngo azitwa umunyanazareti bezesicwa haleluya azitwa umunyanazareti none niki mushaka mwabayuda niki mushaka uyu turamuzi ise turamuzi na nyina turamuzi Bibiri iravuga ngo niba mwarasobongeye mukamenya ko mwamagira neza ngo nimumwegere ngo niwe wiye rizima ryanzwe nabo ku Mana ryaratora ngo ribirye igiciro cye haleluya ngo ribirye igiciro cye mwiba kari urusengero rwa Salomo ngo ariko ibuye kimwe cyaje kinini babura bagishira ngo bagiye basore b'imbaraga barakijana ku musozi baragitembagaza kigwa mu mwonga ngira ngo ni ku mugezi Gedroni iyo uhareba neza umuntu yokeka ko ariho ngo bamaze kuzuza asigara icanya kinini hariya mufuruka ngo bibaza ikizohaje akabuye kakaba gataka kabiri gataka gatatu gataka kane baraho barakutwa ngo baravuga ngo reka dupime na ryabuye ngo bongera kuja kuri seha ngo rire bafuna ko bararineza ngo bari kwite basanga neza riruzuye nta kantu gasigaye niryo buye ngo ryanzwe n'aba ku Mana ryaratora haleluya arikiribuye bwana sifi ngo ryashushanya girindi buye we ngo ritachozwe n'intoke z'umwana mu muri Danieli haravuga wese sichwaye haleluya biravuga muri Danieli bwana sifi ngo yabonye igishushanyo abona umutwe igituza ibibero ibirenge aravuga bwana sifi ngo ivyo bisobanura binini ariko ngo kungoma zabo ngo Imana y'ijuru wizategura haleluya ubundi bwami butazahanguka we haleluya bagiraga igisirimba muri sere kitafogagarikiye abo muri omertike nabo uvuga ngo cyari cyakavuga ngo ni cyabana ni Dawidi wagazugiragarikiye kuva 6 kugeza saa 10 nta muhagarikisi ngo bacitaga igititi saa 10 kugeza saa 6 n'igice ngo bagiraga ikindi bita ngo ni numicecetse y'abantu nicyakindi hano ngo neza gahoro iwacu bageza gasaa 4 tugiye gutaha bakitsa urutambi hagasigara gatoya bagatera ko rasize ivuga ngo arahemuwe ku musaraba abasaza n'abakecuru mukoza amavo ngo Mwese sichwa hilo ngo bagaza sizere n'igice kugeza saa 3 ngo bagashiramo icyoza bita ngo ni imbaraga zizo mu gatondo Dawidi ngo yaziririmbaga amaze gucebura yinjiye efode ngo arebe ko ntakimana mugaye imbaraga zo mu gatondo bakarimba inomero imwe mu gushimisha iyi ngiyi zivuga ngo uruwera mwami Imana yacu haleluya bakare mu gitondo tugira gutewe ngo tukurane mwami wahozeho ngo kandi uriho we kandi uzogira gutewe ingoma yawe we ngo bagaza bagana kaho ngo Imana ikamubwira Dawidi ati Dawidi bindi bikushaka Dawidi nikushaka banza witonde Dawidi nikushaka Dawidi ya Mana ngo bwe Dawidi ngo zogusumbisha abami bose ngo zogukomeza nk'imisozi ngo zogushyira imbere yanjye iteka ngo nk'izuba mu kwezi ntibiza bihe ngo uzohama imbere yanjye Dawidi jewe nawe ngo zogusumbisha amahanga yose amen nicyo gituma birivuga amasekuruza ya Yesu Kristo tivuge ba Ibrahimu n'abadamu izivuga ngo amasekuruza ya Yesu Kristo umwana wa Dawidi bakabona kuzana ba Ibrahimu nukuvuga ngo Dawidi abakecuru kera bagazasonesha igitenge byasambutse bakabyita gapepe bagadodereshezamo akana muyandi magambo Dawidi ni kagapepe k'Imana Imana ni dori baya Dawidi ni agapepe ngo barasa conforme à l'original yego Mana ravuze ngo sinzibagiza Dawidi sizokuraho kwibukwa kwa Dawidi n'isi isi n'ijuru bikibaho
mwibendera rya Isiraheli habamwe inyenyeri ababizi murayibona habamwe inyenyeri muri rya bendera iriya yitwa ngo ni inyenyeri ya Dawidi nukuvuga ngo ku mipaka kuri migration Dawudi abahimbaza Imana mbere y'ikigo cya primaire Dawudi ngo Dawudi karahimbaza Imana kuri centre de santé ngo Dawudi karahimbaza Imana ku murenge ngo Dawudi kararamye haleluya ngwizo dutubize iteka ryose ngo icyo gihe kera ngo Yesu yari yaribiswe mu bwami bwo mu ijuru kandi ngo yari umukozi w'umuhanga umunezero we ngo yari umunezero w'Imana iteka ryose ngo yari ibyishimo bya iteka ryose ari kubineza neza ngo kwari kuzabana nakoze umuntu yariye Yes way. Hari abantu mu cyumba bavuga Yesu se bavuga Yesu ndabakigira ntavuga Yesu atakigira Yesu ndiyo mushingira n'ukuri kw'Imana amakuru ni ibintu byabigiye gucamo waramaze ishinzwe ngo kora bigiye gushira ibintu ndabona ibyari bigwagaza imbere Imana y'imwe ya Yesu muzi cyo baza bita habari njema tizivuga abagabo bose tizivuga abagore bose habari njema izivuga abakaya ab'Imana yayihaye habari njema sama kuri y'abantu haleluya habari njema sama kuri ikimuga cyamukutse habari njema sama kuri y'amakora sibyo habari njema subutahi watu habari njema na amakuru yo kuzuka no gufa kwa Yesu na amakuru yo gufa no kuzuka kwa Yesu habari njema ya furaha duniani hata mbinguni watu wote washangilia kufufuka kwa Mwokozi Yesu. Oh haleluya Bwana, haleluya amen, haleluya yupo hali. Mareka barogi ngo nimuhumure ngo mazani kuziza y'umunezero uyu munsi apanisha ngo mu murgo wa Dawidi umwami yabavuga haleluya uzaba umwami na Kristo azaba umwami ariko ngo abe na Kristo azaba umwami abe na Kristo none abayuda bamategereza ngo uwo mwami naza ngo azatsinda abaroma ashira abapolisi ku mipaka ati basha mwitonda zoza turabitegereje ngo amare kumuza Bwana sefiwe amen ngo ashike ndia tsinda abaroma atsinda bene wabo aba bandi akabito abandi ababwira ibyo bari mu mutima ese ko bimeze ngo arabwira ngo muzamenye kuri kandi kuri kuzobatura barabwira ngo kufatwa abandi turana hako uzobaririze mu birari rurenge hose ntaho twage mu masaka titurana bimbata y'umuntu wese kufatwa bayo twahoze twimenya dukunze arabwira ngo ukora icyaha wese n'imbata yica aho none tubabanya byagute turubyaro rwa Ibrahimu arabwira ngo mubabe ne Ibrahimu mwamukora nkawe none murakora nkaso data ninde tukwereka ibintu byavuye mu maternité tukwereka ibintu twakwe kwa Hedimani tukwereka ibintu twakuyaga muri gatatu mayitimu ya haleluya arabwira ngo mukomoka kuri so we dore attestation de naissance mubyaro rwa Ibrahimu muri bene Ibrahimu muri bene data ninde muri bene Satani mubyaro rwa Satani mubyaro rwa Satani bategeka ngo Yesu yogaruka amaparuwasi makeya niyo mwakira paruwasi za none z'abantu basigaye baba batinyirira gutya nk'abatinyisha imfizi mu manga bakire Yesu ababwira ibyo haleluya
Yesu we. Amen. Obina bazamu zazamu. Reka ndasirimba. Kandi ituma ndasirimba ni imyaka mfite. Imyaka 40 n'ingahe? Mirongo ine ikubita n'itandatu n'insirimba no kwa mangwara yose no sakugera hano. Imyaka mfite kabisa yanemereye gutuza kifata nk'abandi basaza baje gushingira. Bese zicubahiro cyose. Ubose ubutumwa nakari gaciyemo n'amakuru y'abantu be nayo mu kirambi bamaze kurya. Amakuru n'aya Yesu mwana w'Imana. Habari njema ya furaha. Haleluya! Yesu we! Ariko Yesu we bimaza mu ariko Yesu kitangaza. Ariko Yesu we. Ngo yahawe izina risumba andi mazina yose. Yahawe izina rigira gute? Ngo risumba andi mazina yose. Musi Yesu azamuka mu ijuru amaze kugaburira abigishwa hariya ku nyanja ya Tiberia ya Genezareti ya Nazareti ya Galilaya. Ngo amaze kubagaburira buzura umwuka baririmba indirimbo batarepese. Iyo muri okovu 141 baravuga ngo Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema, anatushibisha. Tazama yupo pamoja nasi, neema yake haitaisha. Haleluya! Barangize Bwana siri. Ngo Yesu atangira kuzamuka umusozi. Ngo bariruka we yazayitonga. Ngo bariruka. Ngo bariruka. Ngo kanza kunya kuri wo wakimutazama. Ngo atangira kuzamuka bakimureba. Ngo basumbije ibirenge bigeze hariya. Baba we. Ngo arahindukira babwira ngo kandi ubutumwa bwiza bwo kwihanije hano kubabarirwa mu izina ngo buzobwirwa amahanga yose. Tituba arababwira ngo nimwe bagabo b'ibyo icyo tubereye abagabo sukubwira inyigisho ngo zabubatse ngo abagore bagenda ngo indaya z'abagabo babo. Niba ufite uwo mwuka w'indaya uri maraya tuzobona Yesu. Ntabwo umubiri ari w'Imana ireba ibireba umwuka uri mu mutima. Inyigisho ngo za hofi Yesu aravuga. Yesu arababwira ngo ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa ngo buzobwirwa amahanga yose. Ngo ko abantu bihana bakababarirwa mu izina. Aravuga ngo nimwe bagabo b'ibyo nicyo tubereye abagabo ni ukubwira abantu ko bihana Yesu akababarira. Ukubwira abantu ko bihana Yesu akababarira. Kubwira abantu ko bihana Yesu akababarira. Kubwira abantu ko bihana Yesu akababarira. Nijoro umuntu yampagaritse ahantu arandeba. Ngomara arambaza arambira ngo ese mbuzi kubaha Imana. Nandwa kumureba ndeba ku ruhande arambira ngo simbizi mutwara. Arambira ngo kubaha Imana ngo nukureka gusambana. Ngo uretse gusambana ngo uba wubasha Imana. Iyo uretse gusambana ngo uba wubasha Imana. Iyo haleluya amen. Bwana sifi ndabaza kandi gatoya. Niba ari ikintu cyakimera neza kubwiriza nukubwiriza nta mugore ufite aka message kubwira usikawe. Nukubwiriza nta muntu wawe uryana urwara ngo aravuga ikinawe. Nukubwiriza nta muntu wawe uvuga ngo ngo aratwifatiye. Nta muntu kuzi nijoro mu nama z'umwijima muri vura n'iminembwe n'igakangara muamurya potopoto. Nta ukuzi, nta mugore ukuzi muwe ngo kuramwiruka inyuma. Nta mubanda ukuzi mu binyoma. Bibiri yavuga Bwana sifi ngo abakiranutsi ngo bazashira ubwoba ngo bameneke iki ngo bameneke imigunzu y'intarawe bameneke imigunzu we. Ariko Yesu we. Yesu ngazugaruka tuza abira kandi batangaje
rero cyane umugabo umwe w'umuapotre avi iwacu aravuga ngo ukuri kw'Imana ngo aratangaye ngo aramaze imyaka ngo kumva kumva ubutumwa ngo kibarungura none ndibaza ese apotre iwaza avuga iki cyangwa y'imyaka hafi 70 uko azayumvike abandi bakamavuga ngo nukuri ngo niyo tumva ijambo ry'Imana bazabumvike babwira ijambo ry'Imana tiriza rivuga bose bo Imana yari hari hariyo amashami agiteye ku giti hari n'amashami yahwanyuwe iyi shami ryahwanyuwe tiriza rivuga Imana rivuga isi ibinyabandi Saraza turangiza ngo turi Nazareti baravuga ngo ibyanditswe biremera ko Mesiya azo turi Nazareti ariko dutegereje ngo bukeye vi Nazareti ngo tuba hafi y'inyanja y'Igalilaya Kaperinawumu ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisoho ngo bari mu gihugu cya Zebuloni na Nefutali hakurya y'inyanja y'Igalilaya y'abapaga ngo baviriwe n'umuti baravuga bati yego ariko dutegereje siwe Yesu akora icyo abantu bamenye ko ari Yesu umwana w'Imana Yesu muri isi yazuye abantu kabani yazuye Lazaro azura umwana w'umupfakazi w'Inayini baravuga ngo yego ariko siwe azura umwana wa Yayiro baravuga bati yego ariko siwe ubu hari mobilisation ikomeye mu Bayuda itabaho cyumweru to yijya gishize umugore w'umuyuda w'umukecuru yambaye agakaratasi kariho mobilisation ngo biteguye Mesiya agiye kuza ubunyine uko biteguye Mesiya ngo agiye kuza Yesu tumwiteguye ko azoza ngaje tazakandagira nazahagarara mu isanzu umwami ubwo azaza nakamo kamarayika n'impanda y'Imana ikomeye tuzamura ibiganza duheze namngoja Yesu arudi tena turindiriye ko Yesu azagaruka kandi baramutegereza baraheba n'ubu abantu baracyategereje Yesu ngo ababwiriza mu migani niyo twasoma tibumva bakabaza ababwira iby'imigani arabwira ngo mu byo yagize uto yasohoye imbuto akibiba agira gutya noneho ngo batashe abigishwa baramubwira ngo mwigisha dusobanurire ivuri ya mugani ni ibi ngo arabwira ngo murahiriwe mwebwe mwahawe kumenya ngo ibyo ubwira ubw'Imana abandi ngo babiguye mu migani ngo barebe ntibabibona bategere ntibumve babishake ntibabibona ibyo Yesaya ngo yahanuye bibasohoye mbega bavandi turangiza ibya Yesu uzumva yivumva niki kibigaragaza Bibiliya iravuga ngo niba kumenya Yesu Kristo kwarabateye guhunga irari ry'ibyisi kumva Yesu egali guhungisi ukayifaho ikagufaho ejo umuntu yaduha rugero ngira ngo naha twari turi kumenya Yesu n'uguhungisi nayo ikaguhunga mukaba amahara kubiri n'isi kamanze babwira icyo bazabita kubambanwa na Kristo kubambanwa na Kristo n'ugura utabakecuru kubambanwa na Kristo n'ukuvuga ngo nukubika amafaranga y'urusengero n'imisada itazwe ari we werevye wamara kuyabika bakagusora mu nzu umudamu kamabiri kamucikiraho agasigara na siyaride imwe akayimesa akayinjirana abana bakaburara uwitse amafaranga ibihumbi n'ibihumbi by'amadolari ukanga kuyakora
ukanga gukora ibyo nta muntu yaza uzoya kubaza ariko ukanga ku bwa Yesu ngo uba uguma kwerekana urupfu rwa Kristo ngo rugaragarire mu buzima bwawe. Nukugira umudamu hanze ugasigara hano ukagira ifaranga ugashuha bakakwirukaho ugategereza umugore wawe imyaka 10 mutarahura na rimwe abantu bakwinginga ukabananira mu izina rya Yesu ubu uguma kubambanwa na Kristo ngo urupfu rwe rugume rugaragare mu kubaho kwawe. Ese niko bimeze ba? Iyo baguma kugukura mu rusengero rero rutangije ukaja mu rundi bakagukura no mu ikorari kandi ufite kuburana muri leta bakamagurira bakakwaka ibyangombwa ukabitanga kandi ari we byanditseho utaburanye kurya wawerekana ngo urupfu rwa Kristo rugume rugaragarire muri twe ngo rugume rugaragarire mu mibereho. Haleluya! Ngo rugume rugaragara. Bibiri navuga mu gitabo wa Galatiya ngo abo babambanywe na Kristo ngo babambije iruba babamba kamere kubamba manake babambije imibiri yabo. Haleluya! Imibiri zibambwa hano kuri Kristo. Babwira kandi gatoya gira dusenge Imana. Ufate nk'iriya nzu niyi ko muratekereza ko ari umunsi umwe buzoca zahuye se nubwo mwogira ihuduma ntabwo zizahura nubwo mwotera harero y'igihumbi na 4 ntabwo vyohura byararangiye garati bazobomore bazane idafari rimwe barisanga 20 ntibizohura abisi babamba mwisi iriya bakubitiye ibisuma iriya mu nzoga iriya mu tubare n'aba bandi bahora bifuza imbaraga barazibuza niriya babambwe. Uwo mwene wacu umusinzira baramwe batese nibiki wagiyemo ibintu wagiyemo Imana yatubwiye ngo vayo arabwira ati yeme nagiyeyo kabisa batariko hongeze sino bakigarutse muze musengera rwararanga abantu baragenda mwisi bakabambwa Yesu kabakubita imisumari. Amen. Abandi babambwe muri za jorona kandi ari abanyamasengesho ariko akama bambwa muri za jorona muri za siyaride abandi babambwe na Kristo abandi babambwe na Kristo wari bamwe bakubise hari ibisumari na Yesu rwararanga nuko nimekwisha kupatana na Bwana ahadi nide nduwiwe nawe wanje arazi naje ngira. Haleluya! Arazi amutera haleluya zibiri giti tera haleluya zibiri duhimbaza umwami w'abantu. Duheze Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Amen. Dima! Yego. Umusore umwe weretse kumanika profile kuri profile yo manikaho umuntu wapfuye. Inaha quelque part. Umungu umwe amamuhamagara ati umugore ninde mpi nimero se nyabona namukunze. Mpi nimero se numva mushaka cyane. Iyo umuntu yabambwe mwisi akabambuga mwisi ngo abakristo Yesu babambye iruba na kamere babambye imibiri yabo. Haleluya! Ariko Yesu we shimna ko wakijije tuzaburi biganza twende sicyo. Haleluya! Abakristo Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo magana farafuga ngo ndakini kirata Kristo keretse umusaraba. Musalaba wako Yesu na usifu sana Yesu nilinde ukupata nikuone. Salaba wa Yesu, 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 salaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu, msalaba wa Yesu. Msalaba wa Yesu, msalaba wa Yesu. Abakristo babambanywe na Kristo bararanga. Ngo bari mwisi ariko sabisi. Data ndasaba ngo ibarindiremo. Babambanywe na Kristo barabambwe bararanga. Naha babambye no ruhande. Naha.
Bandi babambiriya iriya mwisiriya iriya kumenya Yesu no mugisha utangaje gusoma Bibiliya no mugisha utangaje. Bibiliya ntabwo ari a e i o u arafa arazuka si gusoma Bibiliya tizisomwa n'ayamaso izisomwa n'umwuka. Rugagazaraje bagatangazwa n'abakristo bazavuga ngo basomye Bibiliya ngo gatatu barayihuka wowe ngo aza kukubira ku kaverse kamwe ngo agahira kagashira ngo azatangira gusoma ngo kuzura umwuka agatsikimba ngo karira ngo ntamenye ibibaye ngo yatuza agasura agatangire handi yaradise ngo agahira kakaruha kagashira. Ariko abandi gupare kurire ngo azamagira ngo kera ngo arayimaze ku cyumwera kamaze mushima Imana yuko ndangije gusoma Bibiliya yose. Niko indyarya zizazime umugabo yaravuze ngo niba hari urugendo runini rubaho muri isi kuruta kuva muri Aziya indege yabaye ya mbere yirukanse kwisi ngo yagiye amasaha 18 yavuye aha muri akagahugu ka hano hafi ya za Bangkok akagahugu kama uwa kenshi kazamuona maona ka akagahugu Trump yabonaniyemo na Kim Singapore ese ni Singapore waje ni muri Singapore indege yabaye ya mbere wewe muri Singapore yitura New York yagiye amasaha 18 ibirometre ibihumbi itaritura niyo yagiye bwa mbere. Bwana sifiwe. Kiza nari mbere y'urugo rugero dutange. Bwana sifiwe. Ya Bwana sifiwe. Usoma Bibiliya ntabwo ari ukwirukanka. Bibiliya ni ubugingo n'ibitangaza biba bihari. Uzugira ngo urasoma ugahita uhura na Yohana mubatiza kureba. Musumwe nabonye Samuel mwene Ana apana mwiyereka apana